Dobar dan, deco. Danas radimo novu lekciju vezanu za istoriju srpskog naroda u 19. veku. Vidjet ćemo kako je konačno 1878. godine Srbija postala nezavisna, što je bio rezultat višedecenijske borbe koja je počela još prvim srpskim ustankom 1804. godine i nastavljena kasnije pre svega aktivnošću, diplomatskim aktivnostima kneza Miloša Obrenovića i njegovih naslednika, na primer Mihajla Obrenovića. Inače, nezavisnost Srbije ostvarena je, kao što rekao, 1878. godine, a u to vreme kneževnom Srbijom vladao je Milan Obrenović. Prošli čas videli smo kako je 1868. godine u Košutnjaku izvršen atentat na Mihajla Obrenovića. On je tu izgubio svoj život, pošto nije imao dece. Za njegovog naslednika izabran je njegov rođak Milan Obrenović. U to vreme Milan je bio jedan mladić od 14 godina, živeo je u Parizu praktično tokom celog svog detinjstva, vraćen je u Srbiju kako bi sada preuzeo kneževsku titulu, upravu nad državom i vladaće u periodu od 1868. godine sve do 1889. godine. Inače, danas ćemo raditi samo prvi deo njegove vladavine do 1878. godine, a na nekim narednim lekcijama spominjat ćemo i obrađivat ćemo i drugi period njegove vladavine, koji je inače vrlo značajan za istoriju Srbije. On je jedan od najznačajnijih vladara Srbije u 19. veku. Svojim značajem možda možemo ga postaviti odmah iza Karađorđa i kneza Miloša Obrenovića. Inače, Milan je bio oženjen Natalijom Keško, koja je bila plemkinja iz Rumunije, ali ruskog porekla. Zajedno su imali sina Aleksandra, znači jednog dete, jednog naslednika. Ovde možemo vidjeti na slici Nataliju i njihovog sina Aleksandra. Inače, njihov brak ubrzo su zahvatili problemi i svađe su se pojavile, tako da je na kraju došlo i do razvoda između supružnika kneza Milana i Natalije, što je bilo vrlo značajno i za politiku Srbije i pre svega ostavilo velikog traga na mladog Aleksandra, što će se pokazati kao vrlo negativno kada on bude preuzeo vlast u Srbiji. Kažem, to je opet u odnosu na ovo što danas pričamo jedna budućnost i bit će više reči o tome kada vladavina Aleksandra Obrenovića bude došla na red. Što se tiče početka vladavine Milana Obrenovića, kao što rekoh, on je na vlast došao maloletan, imao je 14 godina, tako da smatralo se da on nije bio još uvek sposoban da sam upravlja državom. Zbog toga je osnovano namesništvo. Tročlano namesništvo, jedno telo koje čine 3 člana, možemo ih vidjeti ovde na slici. To su bili, u sredini je prikazan najznačajniji od njih, general i vojni ministar Milivoje Petrović Blaznavac, levo je Jovan Ristić, vrlo značajan diplomata i političar, koga ćemo spominjati još, i na desnoj strani Jovan Gavrilović, koji je već više bio čovek od nauke i kulture. Ne želimo da ga vređamo, ali od ove trojice ipak najmanje značajan i uticajan. Namesništvo, dakle, upravlja u početku u ime kralja državom, namesto kralja, otud i sam njegov naziv, namesništvo, sve do punoletstva, Milanovog punoletstva, do njegove 18. godine, koje se dogodilo koje je on napunio 1872. godine, tako da će namesnici posle 4 godine vladavine predati vlast samo Milanu, a ono će biti samo namesništvo rastureno. Inače, vladavina namesnika bila je vrlo značajna jer je upravo od strane njih donet nov ustav u Srbiji. 1869. godine novi vrhovni zakon, takozvani namesnički ustav izglasan je u Srbiji. Vrlo značajan dokument jer je ovaj ustav usvojen u skupštinskoj proceduri bez odobrenja Turske. To je bilo u tom trenutku na neki način vrlo neviđeno, jer Turska je ipak bila, turski sultan je bio vrhovni gospodar autonomne Srbije, a Srbi sada donose novi ustav bez da pitaju sultana. Uz pomoć Rusije i Austrije ovo je prošlo bez nekih većih problema, tako da je to bio još jedan korak gde su Srbi pokazivali da, iako priznaju sultana za svog gospodara, oni sebe smatraju praktično nezavisnima. Inače, razlog za donošenje ovog ustava bio je pre svega pokušaj namesnika da steknu popularnost kod naroda i na taj način učvrste svoju i vlast mladog kneza Milana. Ovaj ustav je bio popularan zbog čega? Pa on je bio jedan veliki korak ka demokratizaciji Srbije. Demokratija, vladavina naroda, ovim ustavom
predviđeno je i učešće naroda, pre svega srpskih seljaka, u donošenju političkih odluka u Srbiji. Na koji način? Pa naprosto jačanjem uloge parlamenta i organizacijom izbora i širenjem prava glasa u Srbiji. Naprosto parlament sada dobija, Narodna skupština dobija veliku ulogu u državi. Naravno, poslanici koji čine parlament biraju se na izborima, a na tim izborima glasaće sada građani Srbije, ne do duše svi, praktično jedna polovina njih samo, da pravo glasa dobili su punoletni muškarci. Žene su bile isključene iz političkog procesa, iz političkog života, što inače nije bilo u to vreme karakteristično samo za Srbiju, već je bilo odlika praktično cele Evrope i sveta. Inače, pravo glasa dobili su muškarci, punoletni muškarci, ne svi u potpunosti, ali velika većina njih, oni koji su plaćali porez i imali svoju zemlju, što je predstavljalo najveći deo muških stanovnika Srbije. Dakle, sprovodi se demokratizacija, narod počinje da učestvuje u vlasti preko izbora i preko delovanja Skupštine. Narodna skupština dobije sada veliku ulogu, mada nema u potpunosti vlast u državi. Prema ovom namesničkom ustavu iz 1869. godine, Skupština i knez dele vlast. Oni zajedno upravljaju državom, donose glavne odluke i donose zakone. Ko šta tačno to kako radi, neću komplikovati stvar, ali dakle, Skupština nema potpunu vlast, knez nema potpunu vlast, već je zajednički dele. Interesantno je da su poslanici birani na izborima od strane građana, ali ne u potpunosti. 3/4 poslanika birali su građani, dok je 1/4 poslanika po svojoj volji, prema svojim htenjima i postavljao sam knez. Dakle, knez i dalje ima uticaj i ne prepušta u potpunosti upravljanje državom Skupštini, nego zadržava deo za sebe. Dakle, nije potpunosti demokratski ustav, ali jedan značajan korak ka potpunoj demokratizaciji države. Inače, Narodna skupština, naravno nju čine poslanici, to su mogli biti i seljaci, neki bogatiji seljaci koji su birani u svojim krajevima, ugledni, bogatiji, popovi, vrlo uticani u to vreme među narodom, takođe trgovci, profesori itd. Dakle, Skupština sada dobija, parlament dobija veliku i značajnu ulogu i zajedno sa knezom upravlja u državi. Razvija se naprosto politički život Kneževine Srbije. A kada govorimo o političkom životu Kneževine Srbije, treba odmah spomenuti Jovana Ristića, koji je u ovo vreme bio najznačajniji srpski političar. Jovan Ristić, čuveni diplomata, znači čovjek koji se bavio spoljnom politikom, školovan u Nemačkoj, gde je završio studije istorije i filozofije, kasnije bio poslanik u Carigradu, bio je namesnik, kao što smo videli, za vreme maloletstva kneza Milana Obrenovića. Kasnije on je posle organizacije novih izbora postao premijer, predsednik vlade u Srbiji, ministar spoljnih poslova, dakle jedan vrlo uticajna ličnost koja je praktično određivala glavni tok politike u Srbiji tu negde od 1872. pa sve do 1880. godine, tokom cele ove decenije i ovog perioda o kome sada pričamo. Njega ćemo sresti još jednom kada upravo on će biti jedan od najzaslužnijih za to što će Srbija dobiti nezavisnost 1878. godine. A kako je to Srbija dobila nezavisnost? Pa to je bila posledica velike istočne krize. Velika istočna kriza, koju smo već spominjali, radili u okviru lekcije u istočnom pitanju, da ponovim i tada da razložimo naprosto taj sam naziv, jedna velika kriza, sukob na istoku Evrope, to jest konkretno na Balkanu. Deo istočnog pitanja, to jest pitanje ko će naslediti turske teritorije na Balkanu. Naprosto, u to vreme, možemo vidjeti onu mapu koju već smo viđali, to je mapa Balkana te 1875. godine. U to vreme imali smo Osmansko carstvo, ovde predstavljeno žutom bojom, imali smo Rusiju i Austriju, koji su bile velike sile zainteresovane za Balkan, imali smo Srbiju, imali smo Crnu Goru, Grčku i dve kneževine Rumunske, koje su Moldaviju i Vlašku, koje su se zajedno spojile kako bi činile kneževinu Rumuniju. Hrišćanski i balkanski narodi, među njima i Srbi, hoće da se oslobode turske vlasti, da oslobode svoje sunarodnike pod turskom vlašću i Turke naprosto proteraju sa Balkana. 1875. godine
te suprotnosti između velikih sila balkanskih naroda i Osmanskog carstva dovode do velike krize, do ratnih sukoba koji su za malo celu Evropu uvukli u veliki rat, ali do toga nije došlo, sve je rešeno diplomatijom, kako da vidimo sada. Sama kriza inače počela je 1875. godine ustankom Srba, srpskog naroda u Hercegovini. Taj ustanak se proširio posle na Bosnu. Uzrok ovog ustanka bila su turska nasilja nad Srbima, nad hrišćanima u Bosni i Hercegovini. Počela su, dakle, u Hercegovini pobunom Srba oko Nevesinja, to je takozvana Nevesinska puška. Kažem, proširila se na Bosnu, Srbi uzimaju oružje, bore se protiv Turaka i njihov krajnji cilj je bilo ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom u jednu veliku srpsku državu. Pošto je sada Srbi se u Bosni i Hercegovini bore protiv turske vlasti za svoj bolji položaj i za konačno ujedinjenje, Srbija i Crna Gora kao srpske države reaguju. Oni rešavaju, moraju naprosto, osjećaju se obavezno da pomognu Srbima u Bosni i Hercegovini. Srbija i Crna Gora potpisale su savez i vojnu konvenciju, to jest ugovor, i 1876. godine objavile rat Turskoj. Srbija i Crna Gora napadaju Tursku, njihov krajnji cilj je da pobede Turke, da oslobode teritorije u Turskoj u kojima su živjeli Srbi, da se ujedine i stvore, kažem, tu veliku srpsku državu. Srbima su inače pomogli dobrovoljci koji su došli iz Rusije, mnogobrojni oficiri iz ruske vojske dolaze u pomoć Srbima, žele naprosto da pomognu Srbima sa kojima se osjećaju srodnima, sa kojima dele veru, pravoslavnu veru. Oni su inače bili dosta značajni za srpsku vojsku tokom ovih sukoba sa Turskom, jer bili su, kažem, to školovani oficiri kojih inače nedostajalo tada srpskoj vojsci. A sve njih, te ruske dobrovoljce, predvodio je na ovoj slici prikazan ruski general Černjajev, koga su čak Srbi postavili za glavnokomandujućeg njihovih vojnih snaga. Znači, ruski general Černjajev komandovao je celom srpskom vojskom i predvodio srpski napad na Tursku, na turske položaje i prodor u Tursku, pokušaju da se oslobode Srbi na Balkanu. Inače, taj srpski napad na tursku vojsku nije baš prošao slavno, rat je loše krenuo po Srbiju. Naprosto, srpska vojska bila je dosta neiskusna, bilo je tu velikih grešaka i nesposobnosti prilikom napredovanja. Takođe, Turci su bili ipak nadmoćni, imali su više snaga, bolje opremljenih, tako da je kod Đunisa, blizu spoja Južne i Zapadne Morave, blizu Stalaća, srpska vojska poražena 1876. godine. Turci tada napreduju, nadiru u Srbiju i Srbija je bila primorana da potpiše primirje. Potpisano je primirje, sklopljena je neka vrsta, privremeno je rat obustavljen, Srbija je pretrpela poraz, izgledalo je da će morati da u tom trenutku odustane od svojih želja za proširenjem i oslobođenjem Srba, ali tada, naredne godine, 1877. godine, dolazi novih događaja, novih peripetija, a pre svega, znači, glavni događaj koji se dogodio bio je ulazak Rusije u rat. 1877. godine Rusija napada Tursku, opet ona juri neke svoje ciljeve, pre svega, da ponovimo, želi da zauzme Carigrad i Moreuze i izbjegne toplo mora. Ruska vojska, možemo vidjeti na ovoj mapi, prelazi preko Rumunije i upada u Tursku. Rumunija takođe objavljuje rat Turskoj i zajedno sa Rusima prelazi preko Dunava i napada turske vojne snage. Srbija sada želi ponovo da iskoristi priliku da zajedno sa Rusima pokuša da oslobodi Srbiju u Turskoj, objavljuje ponovo rat Osmanskom carstvu i ulazi na tursku teritoriju. Time je počeo drugi srpsko-turski rat od 1877. do 1878. godine. Ovaj rat je već bio mnogo uspešniji za Srbiju. Zajedno sa ruskom vojskom i srpske armije napreduju, oslobađuju pojedine oblasti i gradove danas na jugoistoku naše zemlje. Oslobodili su Niš, Leskovac, Vranje, Pirot, Prokuplje, Kuršumliju i oblasti oko ovih gradova. Želja Srbije, srpske vlade, kneza Milana, srpske vojske, seljaka srpskih bila je da nastave taj prodor, da oslobode sve
teritorije na Balkanu u Turskoj koje su bile pod vlašću, koje su bile naseljene Srbima. Međutim, primirje i mir koje su Rusi potpisali sa Turcima prekidaju dalje napredovanje i srpska vojska je stala, zauzela svoje položaje, oslobodila ove krajeve koje smo opisali i čekala šta će se dalje dogoditi. A dogodio se San Stefanski mir. Rusija je porazila Tursku, Turska doživjela težak poraz i zbog toga Rusija je naterala Tursku da u San Stefanu, jednom malom mestu, pored Carigrada, potpiše ovaj mirovni ugovor. Prema ovom ugovoru, to smo već pričali, stvorena je Velika Bugarska na Balkanu, na ovoj mapi prikazana žutom bojom. Ta Velika Bugarska koja je bila predviđena, bila bi najjača država na celom poluostrvu, slušala bi Rusiju i time bi ruski uticaj na Balkanu bio glavni i presudan. Srbija je inače bila vrlo, vrlo razočarana ovim Sanstefanskim mirom jer je dobila malo proširenja, mnogo manja u odnosu na ono što je smatrala da je zaslužila žrtvama koje je podnela tokom ovih sukoba, a i ranije. Naprosto, Srbi su ratovali već decenijama protiv Turaka, dobili malo proširenja, a Bugari koji uopšte nisu podizali praktično ustanke protiv Turske, sada su tek tako, što bi se reklo na lepe oči, dobili ogromnu državu na Balkanu koja je bukvalno obuhvatila pola poluostrva. Pogledajte koliko je bila velika. Srbija je bila razočarana, tražili su objašnjenje od Rusa, tražili su da se ovo ispravi, da Srbija dobije više teritorija, da naprosto neke teritorije koje su bile naseljene Srbima, kao što su bile Pirot, Vranje, delovi Makedonije, da se ne daju Bugarskoj, nego da pripadnu Srbiji. Rusi su bukvalno onako hladno Srbe odbili i rekli im da su ruski interesi najbitniji, potom dolaze bugarski interesi, pa tek posle ruskih i bugarskih na kraju biće gledani interesi same Srbije. Znači, Srbija je tu, da kažemo, popela jedan veliki šamar od Rusije, koji inače u prethodnim decenijima mnogo pomoći pružila Srbima da dobiju autonomiju, a konačno i nezavisnost. Inače, ovaj San Stefanski mir, srećom po Srbiju, nije nikada sproveden, jer ova Velika Bugarska, koja bi bila sredstvo širenja ruskog uticaja na Balkanu, nije odgovarala ni drugim velikim silama. One nisu bile, njima nije isto odgovaralo da Rusija naprosto jača u ovim oblastima i zbog toga su naterale Rusiju da pristane na poništenje San Stefanskog mira i sazvan je novi kongres, novi sastanak u Berlinu, te iste 1878. godine, održan tokom juna i jula. Novi skup od ogromnog značaja za istoriju Evrope, Balkana i naročito Srbije. Na Berlinskom kongresu okupili su se predstavnici velikih sila, glavnih država u Evropi i Turske, naravno. Poništen je San Stefanski mirovni ugovor i pristupilo se određivanju novih uslova, novih granica na Balkanu. Inače, male države ovde nisu naravno vodile glavnu reč, velike sile kao što je bila Nemačka, Rusija, Britanija, Austro-Ugarska i Francuska su određivale šta će se tačno na kraju odlučiti. Male države su pokušavale koliko se može da mole kod velikih sila da zastupaju njihove interese, tako je to isto činila i Srbija. Jovan Ristić je bio predstavnik Srbije na Berlinskom kongresu. On je često obilazio političare velikih sila, pokušavao da ih ubedi da zastupaju interese Srbije. Inače, prvo se naravno obratio Rusima, koji su dugo, kažem, decenijima pomagali Srbe, ali su u Rusiji isto rekli mu te čuvene reči da interesi Srbije dolaze tek posle interesa Bugara i Rusije, tako da se on morao obratiti Austrijancima da pomognu Srbiji i u tim teškim uslovima u kojima je delovao i radio, izborio se za najviše što je mogao za Srbiju. Nije bilo mnogo, ali opet onoliko koliko se moglo u tom trenutku, vrlo, vrlo značajno. Na Berlinskom kongresu, da ponovimo, Austro-Ugarska dobila je pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu. Velika Bugarska je praktično ukinuta, nikada nije ni stvorena, a sama Bugarska podeljena je na Kneževinu Bugarsku, ovde prikazana zelenom bojom, i istočnu Rumeliju, to je ova oblast južno od Kneževine Bugarske zaokružena narandastom bojom. Druge države na Balkanu, Crna Gora ljubičasto, Srbija roze i Rumunija svetlo ljubičasto, dobile su nezavisnost. Dakle, Srbija zajedno sa Crnom Gorom i Rumunijom sada je postala nezavisna država. Više nije deo Turske, u potpunosti je
pravno i diplomatski gledano država za sebe koja ima svog vladara, svoju politiku i upravlja sama sobom. Osim što je Srbija postala nezavisna, dobila je i teritorijalno proširenje. Ovde možemo vidjeti Srbija je predstavljena roze bojom, a teritorije koje je dobila u Berlinu 1878. godine su ove teritorije koje su ovako šrafirane, što se kaže, ovim horizontalnim linijama. Niš, Pirot, Vranje, Leskovac i Prokuplje, ti tu krajevi. To su takozvana 4 okruga na jugoistoku. Niški okrug, Pirotski, Vranjski i Toplički okrug oko Prokuplja. Dakle, Srbija dobija nezavisnost i dobija teritorijalno proširenje u Berlinu. To je ta mapa koja prikazuje to novo stanje. Veliki je vrlo značajan trenutak za Srbiju, jer posle više decenije borbe Kneževina Srbije sada postaje nezavisna država. Kruna te dugogodišnje prvo oružane, a kasnije diplomatske borbe i pokušaja da se barem ovaj deo srpskog naroda oslobodi turske vlasti. Inače, ta Kneževina Srbija koja je u Berlinu te 1878. godine dobila nezavisnost, stoji upravo ova Srbija u kojoj danas živimo. Sada kada je postala nezavisna država, Srbija mogla da se nesmetano dalje razvija, da upravlja sobom i samo određuje svoju budućnost bez stranog mešanja, bez uticaja Turaka ili nekog drugog stranog vladara, tako da je, što se toga tiče, postignut veliki uspeh za Srbiju. Dobila je nezavisnost. Ali, sa druge strane, veliki deo Srba ostaje pod stranom vlašću. Jeste Srbija dobila proširenje, ta 4 okruga, dobila je te krajeve, ali Srbi u Bosni i Hercegovini, Srbi u takozvanoj staroj Srbiji, na Kosovo i Metohiji, u Makedoniji, ostaju pod vlašću Turske i Austrije. Tako da u tom smislu Berlinski kongres jeste delom bio neuspeh za Srbiju, jer će i u narednim decenijama Srbija morati da nastavi tu veliku borbu za oslobođenje i ujedinjenje celokupnog srpskog naroda, ali naravno ona od toga neće odustati, nastavit će i na kraju ta borba za konačno proterivanje Turaka i oslobođenje i ujedinjenje Srba bit će uspešna, ostvarit će ta novo stvorena nezavisna Srbija, a kako će to biti urađeno i kako će se nadalje Srbija razvijati, pričat ćemo u narednim lekcijama.